Jikelele G uthini laphana? Jikelele uthi uKhuzani mayethenga imoto bathi unomona, mayewina bathi uyagwaza, mayevusa umuzi wakubo bathi wakhelwa izikhulu, mayenza umcimbi kuyahogelwa ukuthi ubani usizayo, kuthiwa owalowo muntu loyo okusuke kuthiwa ilunda elithize. Uma ehlonipha impilo yakhe engasese, kuthiwa akazali uyinyumba. Okuhle kwakhe konke asuke nakho kuthiwa uthwele unenyoka. Hheyi, ngoba niyakwazi ukuzonda umuntu. Bukwanje e-South Africa izinto ezinhle zodwa njalo lezi enizinukisa iphunga elibi kanje, cha niyakwazi ukuthakatha. Mina ukube nganguyena uKhuzani, angiboni ukuthi ngangiyofika lapha engikhona. Wawubukhuni insizwa yakithi. Ubani vele omunye umculi enimxhaphaza kanje ukuthi yonke into enhle ayenzayo nimenze ayibungaze kabuhlungu kanje? Ngizondeleni-ke iqiniso ke mina, ngoba ukuthandwa angikwakhi ngamanga. Lokhu engikusho la kuyiqiniso lami engingeke lingiphendukele. Amanga ngingafa, nini lokhu ngiwasekela ukuthi ihlezi ezwakala kahle kini, ngoba imvelo iyasifakazela ngempumelelo yalensizwa ukuthi imsulwa. Okwethu ukubambisana nje kahle sisonke, sifundisane ukuwezana kalula, hhayi lento yokusitha okuhle ngenzondo. Iqiniso uma lingakhulunywa yithi liyokhulunywa obani? Hashtag indoda yisizwe, iziswel'izitha. Right, usho njalo-ke Jikelele. Jikelele G. Bafowethu, le post ngiyibonile nje ngayifunda kancane. Ukufunda isiZulu futhi kunzima, abantu bakuthatha kancane, especially i-post uma ungayifundanga before, ukulumbanisa onkamisa kunzima kakhulu. Right-ke, into akhuluma ngayo Jikelele lapho ukhuluma into eyiqiniso lodwa esihlale siyikhuluma, esihlale siyibungaza. Ngiyohleli ngenza i-reference ngonyaka 2023 and early 2024. Yini ngenza i-reference yalowo nyaka loyo? Lowo nyaka loyo ilapho umlando kaKhuzani owawucishwa ngampela. Konke okuhle uKhuzani ayekwenza kwase kuphenduka kuba yisitha kuyena. Bonke abantu uKhuzani abantu ayephila nabo kwase kunzima ukuvela ukuthi baphila naye. Ababesele leso sikhathi leso babebomvu izinhlamba. Obonakala ekhomenta eposting kaKhuzani wayethuka ebhixa kube njeyaya. Kwakunomkhankaso owawuphila, owawubona ukuthi yena uyaphushwa ngempela. Ayikho uKhuzani into akaba naye eke yavunywa. Kubonakala iy'moto y'phithizela laphana kuleli qhawe, bayancuma bayaphindelela. Ayikho igama lenyoka elifakiwe, ayikho into yokuthwala efakiwe. Kubonakala eyaphesheya umculi, kodwa akukho kubi okushiwo ngalokho. Wayeswazini kwagudla uKhuzani lowo mculi loyo. So ngizama ukukhombisa mina ukuthi yonke into kumele ihambe ifake igama likaKhuzani. Uma sekuyibona aba-achieve-ayo labo baculi labo ababathandayo, akubi nayinkinga, akukhulunywa, akushiwo ukuthi ukwazile, akushiwo ukuthi wazana nobani, kodwa kuthiwa ithalente lakhe, ingoma yakhe emhambisayo, emelwisa amazwe. So into ekhulunywa la uqiniseka kakhulu. Umuzi kaKhuzani kwabhizwa umuntu thizeni wathiwa wakhe, kwakhulunywa. Imoto, i-Defender kwakhulunywa abakuthandayo. Ile ayitholayo yawa-Jayco, ambassador yakhona kwakhulunywa. Umcimbi hlezi kumele bekhombe. Uma kuthiwa bayathakatha laba bantu, bathakatha literally, nokuthi bathakatha ngoba kusuke bedelela, bathakatha okwangempela. Cause uma uwumuntu uhlala ubona izinto eyi-negative kubantu, uyithakatha kwawena uqobo, cause uletha i-energy e-negative empilweni yakho, uzivimba wena, ugcina ungasaboni into enhle ngenxa yokuthi uhlale ugxeka abantu, isidingo singekho. So amazwi akanjena ayajabulisa ukuwezwa akhuluma komunye umuntu esithemba ukuthi usendimeni njengaye uKhuzani. Iqiniso-ke liyaphilisayo. Uma uyikhuluma iqiniso uyalizona, akumelanga ukhulume iqiniso ukhulume ngoKhuzani. Ubona amakhomenti iy'ngane zabathakathi laphana ukuthi la kuyathakathwa. Lo muntu kumele awubuza kubo ukuthi ubani owashiya ethakatha la, nowabathakathayo, the way abakhuluma ngakhona. Ukulisa nje impumelo yomuntu
yena ustrong Khuzani, angazi nami wenza kanjani, kodwa-ke still usesekhona, usayibambile, usaphumelela, umculo wakhe uyamsebenzela. Uyena yedwa uKhuzani ogxekwayo ngomculo wakhe, abanye kuthiwa ba-right ngendlela abacula ngayo, even if becula into ecishe ifane kaKhuzani. EkaKhuzani egxekwayo, eyalabo abanye abaculi ayigxekwa. So selingabona ukuthi le nzondo ingakanani ukuthi ijule kanjani. Ngiyabonga, nisale kahle.